Excellencies, banyakubahwa the heads of state abakuru b'ibihugu who graced this mwitabiriye uyu muhango, as you had nk'uko mwabyumvise ba perezida, His Excellency banyakubahwa Ndayishimiye, harimo nyakubahwa Ndayishimiye President of Burundi, perezida w'u Burundi, His Excellency nyakubahwa Faustin Gnassingbe President of Togo, perezida wa Togo, His Excellency nyakubahwa Ibrahim Gali Sahrawi Republic, perezida wa Isahala, Excellency Felix Antoine, nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Democratic Republic of perezida wa Repubulika ya Kongo, our sister, mushiki wacu Excellency Dr. Samia, nyakubahwa Dr. Samia Suluhu wa Tanzania, His Excellency Hassan nyakubahwa Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, Excellency nyakubahwa Oligui Nguema, Oli Nguema wa Gabon, His Excellency nyakubahwa Daniel Francisco Chapo wa Mozambique, His Excellency Taye nyakubahwa Ethiopia, Tai Saisi wa Ethiopia, Excellency Salva Kiir, ndetse na nyakubahwa Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Presidents. hamwe n'aba vice perezida. Rero banyacyubahiro, I welcome you to Uganda. mbahaye ikaze hano muri Uganda, I thank you so kandi ndabashimira cyane ko for showing mwagaragaje ubufatanye natwe. Now, among these excellencies who are here, Hagati muri aba banyacyubahiro bose bari aha ngaha rero, the Ugandans, mwebwe Bagande, especially cyane cyane Abazukuru, abuzukuru, urubyiruko, Abazukuru giye muri urubyiruko murahari, naye bisinga murahari, ariko ibirutaho ntabwo murimo kureba neza. mutomera butomezi Mwe muragenda mukagongagonga gusa, twariki ibyo mubijyane. nze jajja nkyali wano Njyewe sokuru wanyu ndacyahari, ngenda kubasomesa ndaje ngo mbigishe. I'm telling these grandchildren, Ndabwira abana buzukuru your excellencies, I'm telling the grandchildren banyakubahwa, ndabwira abana buzukuru ko batazi of the history. amateka menshi. So on this occasion, Kuri uyu munsi rero I want to thank ndashaka gushimira the people of Tanzania abaturage ba Tanzania, because we are here bitewe n'uko celebrating turi hano twishimira how Uganda is developing now, uburyo Uganda yiyubatse ubu, UPDF is strong, and uburyo UPDF ikomeye n'ibindi. the one who gave us the foundation, Ariko abaduhaye intangiriro Mwalimu Kambale, ni Mwalimu Kambarembe Nyerere, and I'm glad kandi nishimiye ko Sister Samia is here nyakubahwa Samia ari hano, you. kandi ndababwira imbere ye, kandi ndababwira imbere yanyu mwa bantu mwe ibyo ngibyo. Ntitwibagirwe rero Tanzania. Then we have got a very, Hanyuma dufite umugabo muremure cyane, I had not met him before, sinigeze mbonana nawe mbere, our son umuhungu wacu from Mozambique. wo muri Mozambique, umugabo muremure rwose. Ndakwinginze haguruka bakubone. He's a very tall man. Ni umugabo muremure cyane, He's the new president of niwe perezida mushya wa Mozambique. Mozambique, Mozambique working with Mwalimu, yakoranye na Mwalimu, the ones who helped us. nibo badufashije kubaka iyi mbaraga mubona aha ngaha. The 28 people Abantu 28 trained natoreje i Montese 1976 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu na mirongo irindwi n'umunani, nibo bubatse izi ngabo mubona aha ngaha. Then there is the vice president. Hanyuma hari visi perezida wa Kenya. When Ugandans were running, Igihe Abanyuganda bahungaga, would run to. benshi muri bo birukiraga muri Kenya. So By'umwihariko rero countries in particular, ibyo bihugu by'umwihariko I want you to know ndashaka ko mubimenya uburyo badufashije.
I thank all the excellencies ndashimira abanyakubahwa bose who have come here baje hano, and the vice presidents, ba visi perezida, the prime ministers, ba minisitiri b'intebe and the ministers n'abaminisitiri who have come here. They have abaje hano with us. bagaragaje rwose ubufatanye natwe, Thank them so much. ndabashimiye cyane. Now, Your Excellencies, Noneho rero banyakubahwa the visiting heads of state, bakuru b'ibihugu badusuye, heads of government, abakuru ba za guverinoma and heads of delegation, n'abahagarariye intumwa na za banyakubahwa, the vice president, ba visi perezida, visi perezida wa Uganda n'abandi bayobozi cyane cyane, all the wananchi, ndetse n'abaturage Bazukuru, cyane cyane urubyiruko. Mumeze mute urubyiruko? n'abanyayuganda bararabona. N'abandi banyarwanda mwese, nafa abakadde temutwerabira. natwe abasaza ntimutwibagirwe. Habari nzuri wote. Mumeze mute mwese? Mungu asifiwe. Imana ishimwe. Apoyo Lubanga yebazibwe Katonda. Imana yacu ihimbazwe. Congratulations on the series of elections Nishimwe cyane ku matora twatsinze since the 15th of January. yabaye tariki 15 z'ukwa mbere 2026. These were the presidential, Aya yari amatora ya perezida n'ay'inteko ishinga amategeko, district chairpersons, abayoboye uturere, district councillors, abajyanama b'uturere, sub-county chairpersons, abafasha mu bice bya prefectura. By'umwihariko ndashimira isaka ryacu NRM all those kuba mwaratsinze aya matora yose with big majorities. ubwiganze bwo ku rwego rwo hejuru. Abanyayuganda mwebale kuwagira NRM. Abanyabuganda mwarakoze gufasha NRM. I also congratulate Ndanashimira kandi andi mashyaka the DP, nka DP, the UPC, UPC, ATC participated yitabiriye in the elections mu matora without using violence, nta gukoresha urugomo, unlike the party of ndetse n'ishyaka rya NUP and some few elements of FDC namwe mu matsinda ya FDC who were using violence. bo bakoresheje urugomo da. The parties under IPOD Impande zowe lay out zigomba gushyiraho amabwiriza yumvikanyweho, do's and zemezo n'ibibujijwe mu gucunga amatora hakurikijwe amategeko ndetse n'itegeko nshinga rya Uganda. this Kisanja Excellencies Bano bo muri Kisanja term. muri manda yacu ku gihe, This Kisanja iyi manda yacu should be regarded as igomba gufatwa nk'aho of no more sleep. ari manda yo kudasinzira ku banyayuganda bose. Kino Kisanja Ekisanja cyangwa se manda baka ntabwo kizemera abantu gusinzira bekwasa kino ngo bafate kino ngo bifuze kino kiri ngo bifuze kiriya. songe dagala liwiriri. Umuti rero n'uyu ni uwuhe? Ni ukudasinzira. This Kisanja Iyi manda as a Kisanja igomba gufatwa nk'aho ari manda of no more sleep for Uganda. yo kudasinzira ku banyayuganda. Ntituzongera gusinzira. Advent of the NRM ever since 1986 Umuryango wa NRM rero watangiye gukora mu 1986 to our message. kandi wavuye mu bukene witeza imbere. Amaka Ingo gawulizo kwabula kwaffe zumviye inama zacu mbwavu. bavuye mu bukene. Telling my Ugandans Ndi kubwira bano banyayuganda families ko imiryango yumviye inama zacu and worked. kandi igakora uko twabagiriye inama, bavuye rwose mu bukene. You want proof? Mushaka gihamya? Mwetaaga obukakafu Mushaka mbahamiriza ibyo? kambubalage. Reka mbubereke. Firi mu sikozesa lugambo. Reka nkore ne kuresha ibigambo gusa ngira icyo mbereka. Show us the real essence. Abari kuri kamera mutwereke ishusho ya Kampala. Muyitwereke. Mutulage. Mutwereke rwose. Show properly, don't switch off. Mutwereke neza mwe kwita muvanaho. Aha. You see all those houses? Murabona ari amazu yose? All those are new houses. Ari amazu yose ni amazu mashya.
and they are built by, kandi yubatswe n'abanyabuganda bamwe, they are not built by foreigners. ahubwo yubatswe n'abanyamahanga. Yes, Yego, people in Uganda, muri Uganda hari abakene, there are also those rich ariko hariho n'abakire, who listened and took advantage. aba bateze amatwi kandi bakabyaza umusaruro ibyo twababwiye. Look at the real estate experience Murebe ariya mazu yose ari hariya ku butaka mu gace ka Kampala, before you go to other parts of. mbere ko tujya mu tundi duce twa Uganda. In the last elections, Mu matora y'ubushize I reminded you, nabibutsa ko Tafari umusanzu wa matafari wa Uganda wafashe NRM has put on the House of Uganda in the last. ni itafari twongere ku itegeko nshinga rya Uganda mu myaka 40 ishize. Manyacyubahiro, mu gihe cyo kwiyamamaza nabwiye uru rubyiruko NRM ko NRM in the last 40 years, mu myaka 40 ishize Amatafari yashyize amatafari, is our word for ari naryo jambo ryacu risobanura amatafari nyine. has put 7 matofari Twashyizeho amatafari 7 Uganda. ku nzu ya Uganda. Mu yandi magambo, NRM has made NRM 7 yatanze umusanzu inshuro 7 kuri Uganda mu myaka 40 ishize. The first one Iya mbere brought about ni amahoro the NRM yazanywe n'ibitekerezo bya NRM politics of yo kwanga politiki y'amacakubiri reliance yatewe no kwishingikiriza ku bitekerezo by'umuntu ukunda inyungu ze, mu bitekerezo byo gushimangira identity of umwirondoro we, gushimangira amoko, instead of emphasizing the gushimangira idini, of whether cyangwa se gushimangira inyungu z'abaremwa ubutunzi bishingikiriza ku byuya by'abandi. this is brick number 1. Iryo niyo tafari rya mbere twazanye, We rejected the politics ubwo twamaganaga politike y'amacakubiri, of identity, politike yo kwigenga, politike yo gushyira imbere ubwoko, idini. able to unite. Uko niko twashoboye guhuza abantu. We win Niyo mpamvu twatsinze mu cyiciro cya mbere, because majority of the kuko abantu benshi bahora bari kumwe natwe. Ibi byose izi manda zose uko ari 7 ntabwo twigeze tugira impinduka. we have never had anything below 50%. Nta twigeze tujya munsi y'amajwi 50%. Kubera iki? We emphasize Kubera ko twashimangiye politike unity, y'ubumwe, not the politics, ntabwo ari politike y'amacakubiri, not the politics of identity. ntabwo ari politike yo kwigenga cyangwa se yo kwiyumva wowe ubwawe gusa, cyangwa se politike ishyize imbere idini. The majority. Ntibivuze ko muri Uganda nta madini arimo. If you say sectarian tribe, Iyo uvuze ngo ubwoko n'amacakubiri, nta bwoko tufata nka ubwoko buruta ubundi hano. so this is Rero number 1. iri niryo tafari rya mbere twashyize imbere kuri Uganda. Second point, Ingingo ya kabiri development ni iterambere mu buryo bw'ibikorwa remezo by'ubukungu as roads, nk'imihanda, electricity, amashanyarazi, the piped water, amazi, imiyoboro y'amazi, gari ya moshi, ibibuga by'indege, telefone n'ibindi, ndetse n'ibikorwa remezo by'imibereho myiza mu buryo bw'amashuri, ibigo nderabuzima. those there. Ibyo byose mushobora kubona hariya, byose biri kuboneka kuri ekara. Number C, Icya gatatu, the brick number 3, itafari rya gatatu. wealth. You remember, I've been telling you, Muribuka mbabwira nti Kurana, mukorane, in Swahili we say, mu Kiswahili turavuga ngo maendeleo. but you can have maendeleo. Ariko ushobora kugira ubufatanye, Swahili we must also have utajiri. ariko no mu Kiswahili tugira irindi jambo rivuga ngo utajiri, ubutunzi. So some people have been talking Hari abantu rero bagiye bavuga imihanda, gari ya moshi, amashanyarazi, but ariko about, ntibigera bavuga ku butunzi. and this is Kandi a mistake. iri ni ikosa. So Rero from the beginning, kuva mu ntangiriro that twagiye tubabwira ko Kurana development, iterambere rwose ari ijyanye ryo dukeneye, ariko utajiri ubutunzi must be there, ubutunzi bugomba kuba buhari, obugaga, ubutunzi bukire. and the wealth. Kandi ubutunzi buturuka kuri nde? Utajiri ni wa nani? Ubutunzi ni ubwande. Unaweza kuwa utajiri wa serikali, Ubu ubutunzi ngo ni ubw'abasirikari, utajiri wa watu binafsi, ushobora kuvuga ngo ubutunzi ni ubw'abanyapolitiki, wa familia, ubutunzi ni ubw'imiryango, utajiri wa company.
ubutunzi ni ubw'amasosiyete. Umutungo ushobora kuba for the government, uwa leta, can be for the individuals, uw'abantu ku giti cyabo, be for the family. amasosiyete cyangwa se ibigo. So it is very crucial. Bityo rero ni ingenzi cyane. And in the case of Uganda, Kandi ku bijyanye na Uganda, twababwira ko ubutunzi is in the 4 sectors: buri mu nzego enye z'ingenzi: agriculture, ubuhinzi bujyana n'ubucuruzi, ubukorikori, services, and ICT. ikoranabuhanga ndetse n'imari Want wealth? These are the 4 sectors. na serivisi. Niba ushaka kureba ubutunzi, reba muri izo nkingi enye nkubwiye. Number 4, Hanyuma icya kane, it is now the wealth. Once ubu ni ubutunzi. Iyo abantu bamaze kugira ubutunzi, the wealth creates jobs. ubutunzi buzana imirimo. You cannot have many jobs. Ntushobora kugira imirimo myinshi udafite ubutunzi. Huwezi kuwa na ajira ya kutosha Ntushobora gutuma abantu bagira ibyo bakora wa serikali, ariko abantu badafite ubutunzi mu gisirikari, abaturage, wa familia, imiryango wa company. ndetse n'ibigo. Kujidanganya huko kuwache. Icyo gihe waba uri kubeshya, Mwache kujidanganya. mureke kurimanganya, Muleme okwelimba. mureke kwibeshya. Tosobola kubeera n'emirimo. Ntushobora kugira imirimo hatari ubukire. Then brick number 5, Itafari rya gatanu, we are services. Services. tuzana imikorere, serivisi. Delivery. Serivisi zitangwa. Guverinoma igomba gutanga serivisi zimwe na zimwe, Like security, nko mu mutekano, like health, ubuzima, like justice. ubutabera, Those are done, education. uburezi. Those are done by the government. Ibyo byose bikorwa na leta, kandi leta yarabikoze. Then number 6, Hanyuma icya gatandatu, market. isoko. Soko. Isoko, Tukizalisha mali. kuzana imari. Sisi wazalishaji mali. Ibi nibyo bituma tubona imari. Tanunua N'indugura, zetu. indugurisha. Tugomba kwigurisha ku bantu benshi. If we create wealth Nimba ufite ubutunzi and produce products, ukagira umusaruro uzana ku isoko, ninde uzagura ibicuruzwa byawe? that's why Niyo mpamvu NRM kuva mu ntangiriro, with our elders, hamwe n'abakuru bacu na mwarimu Nyerere, Kaunda, all of them bose were clear. bari basobanutse neza. Ntushobora kuvuga iterambere Without market, udafite isoko. we must unite East Africa, Tugomba guhuza Afurika y'Iburasirazuba, unite Africa, guhuza Afurika so that we have a market kugira ngo tugire isoko can absorb rishobora kwakira products. umusaruro utwuba twakoze. The United States is Leta z'Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye kuko ababyeyi babo a big market for them. babashyiriyeho isoko rikomeye. If I was in the USA, I would be, Iyo nza kuba ndi muri Amerika ubu mba ndi umuherwe because the market is there. kuko isoko rirahari. You produce something in New York, Ukora ikintu muri New York sold all the way to California. ushobora kugurishwa muri California, But here in Africa, ariko no muri Afurika isoko ryari ryaracitse mu bice. but thanks Ariko tubikesha abafatanyabikorwa bacu bo muri Afurika y'Iburasirazuba, twahuje isoko rya Afurika y'Iburasirazuba. Abayobozi bose mubona hano, benshi muri bo ni abagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba komesa, cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe. the market is Rero isoko ubu rirahari. then in the case of East Africa, Hanyuma ku bijyanye na Afurika y'Iburasirazuba, of the political turimo kuvuga ku ishyirahamwe rya politiki also rizakemura the issues of security. ibibazo by'umutekano. Now the NRM None NRM has been telling you that yahoze babwira ko muri aya matafari arindwi NRM has put NRM peace yashyize amahoro there, arahari, infrastructure is there, ibikorwa remezo birahari, the services delivery of health care and serivisi z'ubuvuzi, amashuri schools is there, birahari, the market isoko East Africa rya Afurika y'Iburasirazuba rirahari,
The market of Africa is there. isoko rya Afurika yunze ubumwe rirahari, And also access to the international dushobora kandi no kugera ku masoko mpuzamahanga. So, Ikibazo rero it's you now ni wowe ubwawe to do your part. ugomba kugira uruhare rwawe, And your part, kandi uruhare rwawe ruri mu bice bibiri: wealth creation, kwihangira ubutunzi. Bumwe mu bagize uruhare mu kwihangira ubutunzi, tozira bugaga, nzenedira bugaga, mushaka ubukire. zinjagala bwavu, Mushaka kuvuga ngo ntabwo ushaka ubukire, mushaka ubukene. creation. And once you create wealth, Kandi mubona ubutunzi, you should also create jobs. muzazana imirimo. Now, during the campaign, Mu gihe twiyamamazaga, I showed you examples here. Let's see them, some of them again. naberetse ingero Sangwa, nka bimwe muri Kasangwa. Kambere kurwo rugero. Mzee Sangwa Johnson, Managing Director wa Jaka Poultry Farm. Jaka Poultry Farm yaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli County Council by then. Mu mwaka wa 2014 nibwo yatangiye ukorora, kandi twikorera kuri metero kare 100. Twageze hafi kuri iyi karero. Twatangiye dute? Ntabwo twe turifite ibyiza byo gukoresha nkuko mubibona uyu munsi. Gusa icyo gihe chairman wo mu cyiciro cya gatanu yaradufashije, atwereka urugero rw'ibyo dushobora gukoresha, maze aza kudufasha. Yaraje atwereka ibyo tugomba gukora, kandi icyo gihe perezida yaradufashije. Kandi icyo gihe aba chairman bo ku rwego gatanu baraje batwereka uburyo tugomba gukora imirimo myinshi. Buri wese aravuga ngo mukore korora, mworore. Gusa njye nahise mvuga ndeka ntangire ibikorwa byo korora. Unatangiranye inkoko 500, kandi mu gihe cyashize ari byinshi twakoze. Gusa ubu ngubu tugeze ku nkoko zigera ku nkoko 15,000 birenga. Kandi buri mwaka tubona amagi, buri munsi tubona miliyoni 2 ku kwezi, miliyoni 60 ku mwaka. Ku mwaka tubona miliyoni 600 n'igice z'amagi. Rero turashimira cyane cyane ko perezida duhaye inama, hanyuma akaduha n'uburyo. Mubona ko buri gihe cyose tuba dufite ibyo gukora. Ibyo ndi kuvuga kanya, dufite abakozi 30. now you remember, Ubu muribuka ko I was giving you the example wari urugero nabahaga rw'Abasanga. in 2007. Mwaka wa 2007 I found them fighting. nasanze barwanira umwanya wo kuba ugomba kuyobora akarere. There were many of them. Bari benshi muri bo. I advised them, why Nabagira inama, kuki mwese murwanira politiki? don't you look at wealth? Kuki mutareba ku kwihangira ubutunzi? And I told them what to do, Nababwiye icyo bagomba gukora. which we have been telling you from 1996. Icyo nababwiye kuva mu 1996. The 7 activities Imirimo 7 that you can do on a Usho- small scale. ushobora gukora ku rwego ruto, ubuhinzi, Poverty. ukivana mu bukene. Basangwa yumviye inama yanjye. And he had a small plot. Yari afite agaporoti gatoya, feet 20 gusa. Is it 50 feet by 100, I think. Ni 50 hari ku ijana ndatekereza. He started rearing Yatangiye korora for eggs. inkoko zitera amagi. So he's now a rich man None ubu ni umuherwe, getting more than 7 billion shillings a year. ubona miliyari 7 z'amashiringi hafi ku mwaka. Not only is he a rich man now, Ariko si umukire gusa, but he's now ahubwo 300. arimo gukoresha abantu 300. So a poor man, Rero umukene no wealth, wari udafite ubukire, udafite ubutunzi, udafite akazi, now is a rich man, ubu ngubu ni umukire. but also has created jobs. Ubwo kandi yanahangiye imirimo abarenga 300 b'Abanyarwanda. Then we Amubona aho ngaho. Joseph Ijara, Hanyuma tujye kuri Joseph Ijara. Hello, my name is Joseph Ijala. Nitwa Joseph Ijara. I'm the
ndi nyiri umurima wa TF uherereye Isel ahantu hitwa Kakusi aho turi, kandi muri Tifa dufite inkoko zo mu bwoko bwa dairy, dufite inka zo kuzana amata, kandi dukora n'isabune yo kumesa imyenda, dufite n'uburyo bwo kongera agaciro k'ubuhinzi aho dukora yawurute bayishyira ku isoko ngo igurishwe. Umushinga watangiye mu myaka 11 ishize nyuma yo guhabwa inama na nyakubahwa perezida wa Uganda ubwo yazaga hano yigisha abantu bagera kuri 4. Yari afite inama isori, kandi icyo gihe nakoraga nk'umushoferi wa tagisi, nakoraga uwo mushinga w'ubucuruzi bw'inyongera. Ubwo rero ubwo numvaga ko ari hafi, nahise njya gutega amatwi ibyo avuga, maze avuga ku bijyanye n'akazi. Ubwo rero nagarukaga, nari nakererewe hariya kubera kumva amagambo. Uwo mugabo yarambwiye ati genda urya ibiryo, ariko nari mfite ubutaka bwa hegitari 2 n'igice, ariko nari mfite inkoko nkeya. Nyuma yo kubyumva nagize imbaraga zo kongera korora, noneho nzana inka. Rero noroye inka zigera mu 100. Hanyuma nabonye akamashini gato nanone kandi ko gutunganyizamwo amagi 6 4 gutyo. Hanyuma ntangira no kutubura cyangwa se guturagisha amagi ngo mbone inkoko nyinshi. Kubera inkoko zo mu gace rero, inkoko zo mu gace ntizari zitera buri munsi, nahisemo kwimura nshaka izindi nkoko. Muri Tifa Farm rero urwego ubungu tufite imashini zijya kuri 310, kandi ku munsi dushobora guturaga amagi arengayo. Urebye rero dufite 10,500, bivuze ko dushobora kubona miliyoni 3 z'amashiringi, kandi dufite byinshi. Uyu ni Joseph Ijala wo muri Serere, wapfushaga ubusa nk'umushoferi wa tagisi ngabona amafaranga make. Ubwo yumvaga ikiganiro cyanjye, yari afite hegitari 2 mu rugo. Yasubiye mu rugo atangira korora inkoko zo gutera amagi, ndetse atangira no korora inka zizana amata. Ubu arimo kubona amafaranga menshi. Yavugaga ko abona miliyoni 3 z'amashiringi ku munsi mu magi gusa, ariko ubwo nasubiraga mu bukangurambaga nasanze abona miliyoni 6 z'amashiringi ku munsi. Urahijara ubu hari na Nyakana, reka tuwe na Nyakana. My name is Nyakana Richard. Nitwa Nyakana Richard, This village is called mu mudugudu wa Ligaju in Kabarole, muri Kabarore. and where we are here, Aho turi uyu munsi ni mu rugo rwanjye, farm. kandi iriya ni ifamu yanjye. The biggest landlord in this village of Lwengaju is Umushinga ukomeye cyane ni hegitari 7 mfite. quarter an acre, half an acre. Numva ngo hegitari hafi enye zirenga. They are half an acre, they are quarter an acre. This farm and this home, Uyu murima n'uru rugo 1.1 uri kuri hegitari 1.5. Ubutaka rero bwapimwe, acre of land, kandi hegitari 1 y'ubutaka hano aho turi 80 million. igura miliyoni 80 z'amashiringi ya Uganda. Zahenze cyane kugurwa ubutaka. Our farm is called Kana Farm. Umurima wacu witwa Kana Farm, 4 economic. ifite ibikorwa bine by'ubukungu. Icya mbere In zero grazing, dufite icyitwa zero grazing. Icya kabiri tworora inkoko zitera amagi. Icya gatatu feed processing, turimo gutunganya ibiryo by'amatungo. Icya kane umusaruro w'ifumbire.
disturbing us, The poultry, reka ratubangamiye ubwo dufite, but Nyakana ariko Nyakana is using 1.3 acres. akoresha hegitari imwe n'ibice bitatu, He earns yinjiza amafaranga arenga miliyoni 440 z'amashiringi ku mwaka, and is employing kandi akoresha 15 people. abantu 15. Now, Ubu rero this is in 1.3 acres. abikora muri hegitari imwe n'ibice bitatu gusa. Uganda He's got 40 million. ifite hegitari miliyoni 40 z'ubutaka bwiza bwakorerwaho. If only 7 million Akoreshejwe gusa wenda hegitari were used miliyoni 7 gusa, the way Nyakana has done, nk'uko Nyakana yabikoze hano. Ndavuga miliyoni 7 gusa z'ubutaka muri miliyoni 40 zatanga million jobs. imirimo miliyoni 105, More jobs akazi karenze of Uganda. abaturage ba Uganda. I have reminded you that Nabibukije ko Uganda very good rubber land ifite ubutaka bwiza bwo kororeraho, of those acres, hakoreshejwe gusa miliyoni 7 muri hegitari dufite nk'uko Nyakana yabikoze. 105 Byaduha imirimo miliyoni 105 commercial mu buhinzi buciriritse bwonyine of the four n'ubworozi, muri hegitari enye cyangwa se wenda munsi yazo, economic activity. ibikorwa 7 z'ubukungu. This is before you Ibi ni mbere y'uko tuvuga ku buhinzi bunini butanga umusaruro nka Mudvani employees ikoresha abakozi 14,000 muri Kaca, talk of mbere y'uko tuvuga ku nganda ubu ngubu zikoresha abantu 1.5 million people. abantu miliyoni 1.5. None You can say ushobora kuvuga yewe Museveni, you are always talking of small uruvuga abantu bake of 4 acres and less. bafite hegitari enye cyangwa munsi yazo, The Basangwas, Abasangwa, the Ijaras, Injala the Nyakanas. n'Abanyakana. No, you are mistaken. Uribeshya. All the big ones, Shyigikiye n'abanini. Madvani. Mureke turebe Madivani, Show us Madvani if you mutwereke Madivani niba ari umuntu usinziriye, nimba namwe mutasinziriye. Murebe kuri ekara. you want the big ones. They are there. Mushaka abanini ngabo. The big ones are there. Abanini ngabo. But we struggle with the smaller ones. Ako turwana n'abatoya, The big ones, most of the time, know what to do. abakomeye bo nta mirimo myinshi baba bafite gukora. Or before you talk of the services such as hotel, Mbere y'uko uvuga kuri serivisi nk'amahoteli 400 people. Let's see akoresha abantu 400, reka turebe abakozi ba Kaca, the workers there. Let's see. abakozi babo mureke turebe. They are employing 14,000 people in Kachira. Akoresha abantu 14,000 gusa mu buhinzi. Let's look at Sheraton. Sheraton is employing how many people? Muri Sheraton akoresha abantu bangahe? Sheraton, if you have it. Sheraton bamo bafite Sheraton is employing 400 people. akoresha abantu 400. Let's look at Mbare. Those are employees of Sheraton. Reka turebe muri Mbare, aha muri Sheraton nanone. Look at Mbare Industrial Park. Murebe ku ruganda rwa Mbare. Mbare Industrial Park. Mu gice cya Mbale mu ruganda. Freeze it. Go back a bit. Suri inyuma gato. Freeze there. You can see how many young people Mushobora kubona umubare w'urubyiruko akoresha in that industrial park. muri urwo ruganda rwe. It has got now, when I was last there, it Ubwo naherukaga ko yari afite inganda nka ziriya 80, and it was employing 20,000. kandi yakoreshaga abantu 20,000. Just one of them. Urwo ni rumwe mu nganda. Rero Message of the NRM is ubutumwa bwa NRM words, ni amagambo abiri: wealth, ubukungu, obugaga, ubugaga. utajiri.
the one which produces nibwo buzana imirimo. ajira. I think in Swahili they call it ajira. Ndatekereza ko mu giswahili babyitagira imirimo. Emirimo giva mu bugaga. Imirimo ituruka mu bukire. The four sectors, commercial agriculture, Ibice bina service and ICT, ubuhinzi butanga ubucuruzi, ikoranabuhanga, byose bitanga umurimo ku rwego rwo hasi ndetse ku rwego rwo hejuru. Bityo ntuvuge ngo Museveni uri umuhanga mu bumenyi buke gusa. Yego, akazi kanyakana akabasanga n'ubumenyi bwo hasi. Ariko mureke mbereke imirimo yo ku rwego rwo hejuru mu bumenyi. Kira bagaragaze hariya. and the Karuma. Na Kaluma. Now all those are skilled workers. Iyo ni imirimo y'ubwenge. Kira. Murebe nabo muri Kira. Obade ki? Abaye iki? Arambaire. Kulambara. Yebase. Yaguye hasi. Barambara ira. Now those are all high-skilled workers. Let's see what they are producing. Show us the buses. Murebe ibikorwa by'hariya. Bateranya za bisi n'ibindi. Banava mu ndoro bagenda kucuraga. Bava muri ndoro baraza nabo kutwereka. Get out of sleep, they will show us. Let's continue. Niba mu bitotsi baraza kutubwira. So, those are the buses now. Izo ni za bisi. By your own people. Zikorwa n'abantu bacu. Zero. Bahereye kuri zero. Totally designed and produced by. Bakazitegura bakazikora. It is crying about petrol in the world. Ubu mu isi yose bayikurira essence. Tuzajya dukoresha amashanyarazi. If the petrol disappears, Niba peteroli ibuze, electric buses here. dufite bisi z'amashanyarazi hano. No problem. Nta kibazo dufite. So, the challenge of the NRM is that Ikibazo cya NRM rero ni uko there is peace, there is infrastructure, hari ibikorwa remezo, there is services in schools and health centers, hari serivisi amashuri, mu bigo nderabuzima, there is market, hari isoko, Africa, but you ariko mwe be engaged in wealth creation mugomba gushaka ubukire. as an individual, as a family, or a company. Umuntu ku giti cye, umuryango cyangwa se company. And then the wealth you create Noneho ubukire muremye will produce jobs. bizazana imirimo. And in the case of Uganda, we have got the four sectors: commercial agriculture, big or small, manufacturing, services like hotels, and ICT. The four sectors, commercial agriculture, Ibice bine biri mu buhinzi ndetse n'inganda,
serivisi have both low zose and high skilled jobs. bifite ibice by'ubumenyi buke ndetse n'ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru. Mu mwaka wa 2013 Only 32% 32% by'amazu yo muri Uganda were in the money niyo yonyine yari mu bukungu bw'amafaranga. at independence. Mu gihe cy'ubwigenge mu 1933 9.4% gusa 9% nibyo byarimaga ubukungu. Kubera akazi ko guhanga ibikorwa na PDM, abahinzi bo mu ngo bafite ubukungu bushingiye ku mafaranga uri hagati ya 37% abandi 33% buracyari hanze, ariko bagomba nabo kwinjira mu bukungu bw'imari. when all the families in Uganda Imiryango yose yo muri Uganda money economy igiye mu bukungu bw'amafaranga muri nzego enye, hazabaho imirimo myinshi ku buryo impunzi zacu hafi miliyoni 2 the brother country zituruka mu bihugu by'abavandimwe bya Afurika biri hano bazabona akazi, kandi tuzaba tugomba gutumiza abandi bakozi baturutse mu bindi bihugu by'abavandimwe bya Afurika, with more value addition hamwe no kongera agaciro for our agricultural raw materials, ibikoresho byacu byo mu buhinzi, raw materials, ibikoresho byo mu mabuye y'agaciro, raw materials, ibikoresho byo mu ishyamba, hamwe n'ubumenyi dufite mu bijyanye n'imodoka, inkingo, pharmaceuticals and imiti n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Hazaba hari abantu benshi mu bijyanye n'inganda n'ikoranabuhanga agriculture. kurusha mu buhinzi. This is where we need to Aha niho rero tugomba our educational system kuvugura uburezi bwacu kugira ngo twibande ku gutanga ubumenyi bukenewe to learners ku banyeshuri that are needed ku isoko ry'umurimo bazaba bakenewe, no kugabanya on random education. uburezi busanzwe, cyangwa Clear to the learners and tubwire neza abanyeshuri n'ababyeyi ko amasomo amwe n'amwe agamije inyungu gusa ashobora kudatanga akazi ku bantu bafite ubwo bumenyi busanzwe. Muri Uganda hano duhora tuvuga ku kamaro ko kongera agaciro nk'uko maze kuvuga ahangaha, with the presence kubera ko of so many hari abavandimwe benshi b'Abanyafurika n'inshuti zacu friends from outside Africa, baturuka hanze ya Afurika, cannot fail to point out the strength sinabura kugaragaza amakosa akomeye of the African abenshi mu bayobozi b'Abanyafurika bagiye bakora for the last 7 mu myaka 70 ishize independence of kuva Sudani Khartoum yabona ubwigenge mu 1955. the mistake Kosa exporting ryo kohereza mu mahanga or same process ibikoresho fatizo by'amabuye y'agaciro bidatunganijwe cyangwa se bimwe byatunganijwe bikomoka ku buhinzi n'ibindi. this is a strategic blunder. Iri ni ikosa rikomeye. Take gold. Reka dufate urugero rwa zahabu. If you export a kilogram of unprocessed gold, Niba wohereje icyo kimwe cya zahabu idatunganije, recently you have been getting US dollars 60,000. mu buryo bumwe ubuhombye amadolari 60. Iyo zaba itunganijwe kugeza ku kigero cya 99%, Dollars 168,000. iri kuba ikagera ku bihumbi 138 by'amadolari. Muri bitandukaniro riri aho ngaho. You do not only donate money to the outsiders Ubuhaye amafaranga ku bari hanze gusa, per kilogram of coffee. ku kiro cya zahabu, ku kiro cy'ikawa, All those refining jobs, ibyo byose biri mu mirimo ikorwa not all. igahabwa abantu. Si byo gusa, The 4% ku pure kigero cya 44%, iyo zahabu ntabwo ishobora gukoreshwa nk'ifaranga cyangwa se can it be used as ngo yenda ikoreshwe mu zindi nganda nko mu by'ikoranabuhanga electronics, aerospace, etc. n'ibindi. That is one of the reasons Iyi ni imwe mu mpamvu ubukungu bwa Afurika bwakomeje kugabanuka nyuma y'imyaka 70 after the African ibihugu bya Afurika bitangiye kwibohora. Africa is Afurika ikubye inshuro enye ubuso bw'ubutaka bwa Amerika n'inshuro 12 ubuso bw'ubutaka bw'Ubuhinde, the land area of India with the present population aho abaturage babarirwa muri miliyari 1.5 will be 2.5 billion in the next tuzaba twikubye twagera muri miliyoni 2.5 mu myaka 30 iri imbere. Nyamara umusaruro rusange w'igihugu cyacu ni triliyari 3.6 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, mu gihe Amerika ari triliyari 32 z'amadolari y'Amerika. Ubushinwa ni 20.35% muri triliyari, 4.18 trillion kandi Ubuhinde ni triliyari 4.18. must stop. Ibi rero bigomba guhagarara. That is where here in Uganda Aha ni hano muri Uganda the export twabujije kohereza amabuye y'agaciro adatunganijwe
ngo tuyohereze mu mahanga, tugerageza gutuma abantu bacu bashyira agaciro kuri aya mabuye babikoreye hano. raw materials. Mu bikoresho byabo byose bigomba kuzana inyungu. African economies Mu bukungu bwa Afurika tugomba kwemeza ko vertical and horizontal integration. ibintu dutumiza n'ibyo tweza mu mahanga bigomba kuba bimeze neza. Umusaruro mbumbe w'ibihugu bya Afurika ugomba kuba nibura triliyoni 60 z'amadolari y'Amerika, niba atari menshi kurushaho. Inshuti zacu ziturutse hanze ya Afurika nazo zigomba kudufasha kubigeraho. If they see far, Niba reba kure bazabona ko ibi nabyo ari inyungu zabo bwite. if you are a clever capitalist, Niba uri umuhanga mu by'ubukungu, kuki wakwifuza gukorana ubucuruzi n'umukene with a small purchasing ufite ubushobozi buke cyane bwo kugura? myself as a clever, Ndumva ndi umuhanga mu by'ubukungu, I produce milk. njye nasohora amata menshi, nkashaka ko abanyarwanda benshi ndetse n'abanyafurika benshi bagura amata yanjye, ariko Cannot buy my ntibashobora kugura amata yanjye unless they have money. keretse bafite amafaranga mu mifuka yabo. Luckily, Ubw'amahirwe rero make, ndi umukapitaliste w'icyitegererezo, ndi n'umukristu ndetse ndi patriot. n'umurwanashyaka ukunda igihugu cye. Bityo rero nkunda Imana n'umutima wanjye wose, kandi nkunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. I'm therefore Ubwizo working feverishly ndimo gukora cyane kugira ngo nshyire amafaranga mu maboko y'Abagande get out of kugira ngo bave mu bukene, improve their purchase bongere ubushobozi bwabo bwo kugura, and also ndetse banoze uburyo bakoresha amafaranga binjiza. 60 liters Nimba dusohora litiro 60 kugeza kuri litiro 110 WHO bisabwa na WHO ku bw'inyungu za calcium mu menyo no mu magufwa yabo. Ndavuga iby'amata. so pray Ndasaba kandi ko ibizabaho muri Afurika yose ndetse no ku isi. the phenomenon Kuba Uganda ifite akazi kenshi kurusha abakozi bo muri Uganda, or enclave economy of the British ubukungu buto bw'akarere k'ibiyaga bigari byo mu Bwongereza British Times mu gihe cyabo, ubukungu bwa gatatu ntibwashoboye kubona abakozi bahagije mu gace runaka angana n'9% our brothers gusa rero abavandimwe bacu bo mu Rwanda, Burundi, Kenya, South Sudan Sudani y'Epfo, Tanzania Tanzania baje. to our message Muratega amatwi ubutumwa bwacu Zukuka maze mubyuke, even our raw materials bitewe n'ibikoresho fatizo dufite Uganda muri Uganda. population of Abaturage ba Uganda 48 million babarirwa muri miliyoni 48 ntabwo bahagije a developed gucunga Uganda iteye imbere. in small scale agriculture Mu buhinzi buciriritse, in order to support PDM kugira ngo dushyigikire PDM mu kutagira ubwugarizi, inkoko, ingurube, ihene, intama, inka, tugomba gukemura ibibazo by'amazi to the whole kugira ngo ku rwego to at least rw'urugo rwese wenda bigire mu mudugudu abantu bagomba kubona amazi meza, zero grazing areas. kugira ngo dukunde dukore ubworozi bwiza. MP for Ntungamo Umudepite w'umugore wo muri Ntungamo ubu niwe wenyine has developed wakoze icyitegererezo gishimishije, that uses solar powered water pumps azana amashini zikoresha imirasire y'izuba yo kuzamuza amazi. of Uganda. Amazi mu turere twa Uganda dufite impeshyi nyinshi, She uses akoresha miliyoni 8 z'amashiringi ku mudugudu. Abatuye mu ngo bashobora gukoresha bringing water to their homes. amatiyo bazana amazi mu ngo zabo. Ni gute ubu byakorwa The borehole mu guhuza the areas ibindi bice with no insurance. badafite amazi? With fish farming, Mu bijyanye no korora amafi, before I got the fish farming, mbere yo kongera ku bworozi bw'amafi nifuzaga kubereka Wagagai in Busia Wagagayi muri Busia. to gold. If you have it, show it quickly. Niba mubifite mutwereke vuba. Now, freeze that one. Mpagarikira aho ngaho. One of those Kimwe muri ibyo is fully refined gold. ni zahabu itunganijwe neza Busia. yo muri Busia, And each one is a kilo. kandi buri imwe yose ipima ikiro, And each one
now costing kandi buri imwe igura byibura amadolari 116,000. if you sell uramutse ugurishije to gold, zaba idatunganije 4% pure 84% by'ibiro bisukuye gutyo dollars. wabona 60,000 gusha by'idolari. So you see the wastage. rero murabona tudatakaza. Are really, abanyafurika bari mu bibazo bikomeye. how can you throw away your? ni gute wakwirengagiza ubutunzi bwanyu gutyo? You are losing murimo gutakaza arenga kuri miliyoni 100 in every kilo, kuri buri kiro cyose cya zahabu, and then you say you hanyuma ukavuga muti muzakemura ibibazo byanyu. wabikemura ute? tujye ku kibazo cyo kuri amafi in the meager muri miga edges of the wetlands, ku nkengero nini z'ibishanga by'uburengerazuba. the communities, Ubu iri gufasha abaturage mu gukoresha ibikoresho byo kwimura fish ponds, ibyororerwamo amafi, kuzana amazi, oxygen, kuzana umwuka mwiza ndetse no kurinda amafi inzoka. the issue of fish fry, Ikibazo cy'amafi, Namabuye Nyanja, and fish feeds amafi yo kuribwa addressed. nacyo kigomba kwitabwaho. The support Inkunga for all the other sectors, ku zindi nzego zose, for farmers, ku borozi, inganda, artisanship, services, serivisi, ikoranabuhanga in the government's fourth national development plan, NDP4. tubifite muri gahunda ya NDP4. Programs are nta mpamvu zindi, izi gahunda ni ziri mu kindi gihugu, biri hano muri Uganda. muri buri paruwasi, every constituency. buri tsinda ry'abayoboke ba UDP, If anybody is diverse, niba hari umuntu urimo kuyobya amafaranga you since 1986 kuva mu 1986 ufite ububasha bwo gukemura bitewe n'inzego z'ibanze zigendera kuri demokarasi, the leaders, aho mwitoriye abayobozi, saving mujye mu itsinda ry'abazigama rya paruwasi kandi mwifatanye mu buryo butaziguye mu gucunga itsinda ry'abazigama. niba amafaranga adahagije, MPs to work bwira abadepite banyu bateraniye i Kampala babashakiye amafaranga muri PDM, maze mugiye mu gukora, mureke gutakaza umwanya. in many other programs. hari gahunda nyinshi zabonekamo amafaranga, cyane cyane ku buhinzi. You need to protect our mugomba kurengera ibidukikije. you need our wetlands dukeneye kurinda ibishanga byacu and irrigation. haba mu mvura ndetse tukabikoresha mu gihe cyo kuhira. murinde amashyamba yacu kugira ngo imvura iboneke, kandi turinde ubuce bubonekamo imigezi, The Rwenzori, Rwenzori, the Mabera system, Magira system, Ziwa Wajari system, Rwesenzura, the Mayanja Mayanja, Kafurungo and River Kajera system. ndetse na Sima na Kagera. Potato grow guhinga umuceri, ibirayi mu bishanga byose bigomba guhagarara. terrain allows aho ubutaka bwemerera press rice gusimbuzwa guhinga umuceri n'ubworozi bw'amafi ku nkengero z'igishanga, ibyo bikaba bifitiye inyungu nyinshi kubikora. hanyuma igihe ibishanga bigomba kugaruka bije kwifashishwa mu kuhira and rain formation. ndetse no gukora ibijyanye n'amakuru y'imvura. nyuma tugeze ku gusana ishyamba karemano, The availability of nitwemera kuboneka kw'imiti gakondo genetic materials, irinda the catchment areas. uduce tw'amazi n'imigezi, aribyo biduha imvura. I thank the brother countries, ndashimira ibihugu byacu Africa, byo muri Afurika from outside Africa, ndetse n'inshuti zanze Afurika, us today on this occasion. mwe mwaje kwifatanya natwe uyu munsi. Rwekwaso zikomye, ariko inama zirarangiye, Rwekwaso. No more excuses. nta zindi mpamvu dukeneye. Everybody, buri muntu wese wealth creation. ashaka umurimo, Ate obugaga bwe buzaala emirimu. I thank everybody. I would now like to ask His Excellency Ndayishimiye, none reka dushimire Ndayishimiye, who is the head of the, ariwe muyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe but also President of Burundi, akana perezida w'u Burundi.